Asamang bongpen ke chengsia pharman Karbi Anglong Dokmuka Western Foreign Range ke parlo Dokmuka Shildharampur Forest Reserve along Amrit Sarovar scheme pen saikedeng ke pangcheng jia phanpura ke damtang pai niphai throk arni Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mukul Kumar Saikiari deng pen saike claim ke pangcheng ponjia phan kangpu pon Dokmuka Western Range pen DRDA Department atung chepatir pi dunsi Indian Prime Minister Narendra Modi kaheman pon amang Amrit Sarovar pu a project asamang bongpen ke chengsia pharman Karbi Anglong Dokmuka Western Forest Range ke parlo Dokmuka Shildharampur Reserve along kangpu pon Bangso Amrit Sarovar scheme aputhak ke thanpon atengke bangso scheme aphan kapanong tang hector isi sose along lialong langteng selampon po lapen ke palang mi senji aphan asona sai deng pon po lapen bangso langteng along lang oke jog our site adugi lapen jasemet bangso scheme athepi abangke ningkreng barla hochitami bangso langteng keteng adim along lang ke pa doverji mate lang ke khangji aphansi bangso sai deng pon lo Juga damtang 28 April, Honorable Prime Minister, dak All India level first time, tum dak se ceremonial launching korilo. Hal shooting pen kapre biten nang palelo. Laso bitang bong sonthon alam ke dak nang klang lo. Je Amrit Sarovar PNRD department block pencheng lo, mana DRDA an. Latum si la government land an ke latum si claim nang po. La sofi forest area ke forest tempat itu claim pipo ponta tang allo putang tela forest department mansi ko hanover nang po hadak ke forest area tu matang SOP do hadak fencing bilong le penceng lo hai kam da dulu se hai bang ni tum odun dire po fencing kam tang kapre kam tum da po hadak mangke langpi fishery big servo lake wala se selam bichot po ठीक रसन थॉट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हाल तो मत ऐसे इंस्ट्रक्शन दलो ला फॉर रेलवे लोंगले रसन थॉट भारी लोंगले पु अनयूज लोंगले दलो वेस्टलैंड दलो हाला लोंगटा अमृत सरोवर की नेंग बसे हाला तो मत इंस्ट्रक्शन किलो पिनी अदक के फॉरेस्ट एरिया पॉट ला मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अलग रुपसी क्लेम पु पन तो मन नंचुनेंग लो असिनी तुम ब्लॉक हिन पेन के इमीडिएटली चेंज दलो तक के Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mukul Kumar Saikiari dengpen bangso Amrit Sarovar scheme kangpupon along Special Principal Chief Conservator of Forest SS Rao Project Director Shashi Kanta Timung lapen Dokmuka Western Range ECF Rajen Rongpi Samilangso Block BDO Junali Nath lapen National Highway Infrastructure Development Construction Limited GM Rajiv Katia Latum Chetongdut Dong Mukak Pen Semsing Ingti Karbi Anglong Live